जुआंचे सुवार्तेंत जेजून देवाळ शुद्ध केल्ली गजाल आयकल्ल्या सबारांक तक्षण मोतिगवेची गजाल इगर्जेंत वाणो घालची, फोटो काडची वा माऊन सांबाळनासतना आसची आसयेत। एका देव मंदिराच्या समर्पणाच्या फेस्ता दिसा असली सुवार्थ वाचची वाचबी। सुवार्थेचे गुंडायेंत रिकताना वा ती सारकी वाचताना सुवार्ता जेजून देवाळ शुद्ध केल्ल्या गडितांत चड गंभीरायाच्या गजालींक वत्तू दिवचें दिसून येता। जेजूची उतरांच सांगतात तशें देवस्तुतीच्या नांवान देवाळ व्यापाराचें केंद्र जाल्लें जेजू दाखोवन दिता। हे दिशेन शीण उसारता आनी चाबूक गुंडायता। देवस्तुतीच्या नांवान जेरुसलेमाच्या देवाळांत जातालो तो भ्रष्टाचार आनी व्यापार खंडन करन तातूंत नितळाय हाडूंक शिकोवच्या वक्ता देवस्तुतींतली नितळायेची गरज आसची आनी एक कुसी जेजून दाखोवन दिली। कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत सांगलां तशें क्रिस्त पाटलाव्यांच्यो कुडी पवित्रत्मेचें मंदिर जातात। जुआंचे सुवार्तेंतच सांगून दिल्लो जेजूचेर देवलोलो पवित्रत्मो क्रिस्ता पाटलाव्यांचे कुडीन ती वस्ती करता। देवाक समर्पिल्ल्या ह्या मनशा कुडीच्या मंदिरांनी कसली नितळाई गरज आसा ते हांगा प्रमुख जाता। मेळकुटे मनोभाव, भ्रष्टाचारी काळजामनां, अनित अनिस्कळ कर्तुवां देवाचे मंदिर अशुद्ध करिनान काय? देवाच्या उतराची परगटणी धुडवा खातीर जायत तर, अनितीन जोडलेले देवाक अर्पण केलें तर, देवस्तुतीच्या आचरणाच्या पडद्या फाटल्यान कपटपण लिपत तर, हांगासर विशेष रितीचे सरसरीत नितळाय कार्यांक गरज आसा। देवस्तुतीच्या आचरणा संबंधी देव मंदिराचे नितळायेचे नदरेन थोड्या बायल्या उतळ गजालींक महत्व दिताना मासा रक्ताच्या मनशा देव मंदिराची आणि देवस्तुतीक वापरच्या फातरांच्या मंदिरांची नितळाय सुवार्थेचे गुंडायेंत आटापलेली जावची गरजेची।